Yes, wakunzi wa King TV Burundi meze gutemeze fresh jemeze bo sana meze cool kabisa ndashimira iteka murabona rero uno munsi umusesanguzi wanyu Passepartout Arsira kintu twisondeka naja ahantu muri Bantu Boy ndabitsa yuko nyuma ya kamera ari Pasi Class kakora ibishoboka byose ngashobora kubareza amasanamu meza cyane ndetse abereye ijisho uno munsi rero nishikiye mu bwami bwa Bantu Boy kwa Big Fizzo uno munsi ngo hari iki hari conference de presse aje kuvuga ku bijyanye na Festival de l'Independance edition ya kabiri kugira ngo dushobore kumva ivyateguwe ndetse n'abarinzi bazoshobora guperforminga miyo festival murabona rero Big Fizzo tumutse kavuye mu mahanga ntihagishika unyene twinjiye ari hagishika mubona ko tuyishikiye kugira ya King TV Burundi tubahereza ibintu bimeze kuru sana Pasi Class rero nakadakora kugira ngo ashobore kuba amasanamu ameze bien Pasi Class kubashiremo babone ivyo twaganiriye mu nama ndetse n'ivyo manager wa Bantu Boy ashobora gushikiriza ku bijyanye na Festival de l'Independance yo tugira amahoro nitwa Beni ikinyamakuru canje Step Media kabiri gatanu indwi welcome kandi tava igihugu cyawe cy'amavukiro kandi neza kandi na Bantu Boy icyumviro cyiza kudukorera festival nziza nk'iyabaye umwaka uheze Festival de l'Independance je voulais kubaza ati mbega ubutandukanye buhari tuzobona muri festival itandukanye n'umwaka uheze n'ubwari ibihe bishasha tugiye kubona nshyize kuyisunga mu byerekeye ukuntu bizaba biteguwe no mu byerekeye abaririmbyi bazoperforminga murakoze Naundi utashaka kubandanyiza ibibazo nyine niba hari ubundi cyangwa ibishoboka yiba kaburanga yanga tugira amahoro nitwa Arsira serukiye kinyamakuru ya King TV Burundi nashaka kubaza urabona ko mate Festival de l'Independance edition ya kabiri ariko abaririmbyi babonetse muri Festival de l'Independance edition ya mbere sibo baje kugaragara mbega mwaravye ki mu gucagura abaririmbyi bazoshobora gupafura kabazo kanje ka kuri edition ya mbere igikorwa twateguye kugira ngo dushobore guhimbaza independence y'igihugu cyacu mu bisanzwe si ibintu tumenyereye turagenda tukadefira hama tugataha ariko independence mu bisanzwe ni ikintu gikomeye cyane mu bindi bihugu hari n'abamara indwi yose bariko bararyohewe baravuga kuko natwe mu Burundi icyo gikorwa kikawukorwa nicyo gituma twadesize gukora iyo Festival de l'Independance ngarutse kuri icyo kibazo la différence ihari mwarayibonye edition ya mbere twakoreye Bujumbura gusa edition ya kabiri naho tuzokora Rumonge Cibitoke na Bujumbura kandi pour clôturer mu bisanzwe igituma twadesize gukora muri izo ntara zibiri bon c'est pour la gestion d'abord ni pour gestion pratique ubusanzwe festival yacu imara iminsi itatu donc ari umwaka ukurikira azaba ari iminsi itatu nyene urumva ntitwakora mu minsi itatu mu ntara 10 cyangwa 10 ntizokunda kuko ukurikira tuzotora izindi ntara ukurikira dutora izindi ntara ikindi naco nuko mu bisanzwe twebwe muri Bantu Boy iyo dukoze igiteramo icyo ari cyo cyose ngira bamaze kubibona ntidukunda cyane gushira imbere abartiste basanzwe bazwi cyangwa bamaze kwandikisha amateka ngaha mu Burundi tuba dushaka gushira imbere abantu batigera bahamagarwa mu biteramo kandi tuzi yuko bafise impano turavuga tuti reka ko twari dusanzwe dufise bavuga audience nini reka tuyisangize abandi urushoboye kubikoresha neza arabikoresha neza mugabo ntituvuga tuti reka twigundire ko tubikore twe twenyine tukavuga tuti abadashobora kuronka ibiraka cyangwa abadashobora kuja ku yandi ma stage natwe tuprofite tubaha icyo kibanza nabo bagikorere ko peut-être bazotwibuka natwe ejo mugabo tuvuge tuti igihugu turaziho gitunze impano nyinshi nawe iwacu turaprofita tukabashira imbere ngo bakabona ushoboye gukorana nawe ugakorana nawe
ushoboye kugurisha intererano atanze nawe artiste bandi akagikora kandi twarabonye mu bitaramo byinshi tumaze gukora hari haba artiste benshi atave ibyo bitaramo twe dukora bashoboye kuronka imfashanyo bashoboye gutera imbere kuko bashoboye kutwegera niba ico twashoboye gukora nabo turagikora iyo niyo bavuga difference nini iri entre edition ya mbere ni edition ya kabiri donc bose bashikirwe tugenda buke mugabo bose bazoshikirwa ushobora kuronka stage ikwiriye nuko sinzi ko sishobora kumbera ko kuri icyo kibazo cya mbere nibaza yuko nibaza ko ibibazo byose wabyishyuye sinorinda kubigira ko kuko nk'uko yabivuze agenda zaho navuye bwazaho naciye ndafite experience nini sinokaba ndabisubiramo ko abazi histoire mubona ndabivuga iminsi yose jewe kera naririra juste kuronka stage kuko naririra kuronka stage kuko nari nzi yuko hari abantu nk'igihumbi cyangwa abantu ijana naronka juste stage bakamara stage juste y'iminota itatu mbazi yuko hari ikintu ndahakura icyo kintu ni ndazi ko ngiye gupafumiza kuri stage mu bantu ijana ndazi ko twakuganya nk'abantu babiri b'abafana kuko murazi mu Burundi ukuntu bigenda kuko nibaza yuko naho dukora gute aho turi nitworwana nitworeka gushima mugabo turavye n'ibyo dukora tuba turi hejuru cyane urumva mugabo nitwocika intege ni muri ya ntumbero yo gucira abandi inzira mugasangira stage ini kuko ndazi ko abaje kuraba fariyazi cyangwa baje kuraba abana kabo bawe bari ngaho bashobora kudekuva n'abandi bafise batari bazi umva ni muri ya ntumbero yo kwerekana yuko dufite itara kuko kenshi murazi yuko setu amaradiyo yo ngaha murabizi singinda kubisubiramo kandi ukaba ndabivuga nibaha chance kenshi abaririmbyi baba bafite amatara ibyo birazi cyane so mu gihe rero twe twavuze niba dufite iyo chance yo kuorganiza ikintu kuko tutohamagara abo ba artiste batabaho umwanya wo kwiyerekana wo kwerekana amatara ufite intumbero niyi yego ikibazo cya kabiri cyari les artistes choisis sibo bari muri ibyo n'ibisanzwe kuko niho kwamana n'abajya nyine nk'uko nabivuze ni intumbero yo kwerekana abantu baje kuraba muri iyo festival babone yuko hari n'abandi kuko hajya kenshi mushobora kumenya yuko hoba hari umanagere cyangwa hoba hari umuntu yashimishijwe n'umuririmbyi kanaka akavuga ati ujya muririmbyi arafite tala reka agenda amufasha urumva so nitwokwama tushiramo babandi nyine babandi yohaba namwe bibaduye urumva so niyo mpamvu twavuze yuko tuzohora dushanje iminsi yose kuko ndazi yuko hari impano nyinshi ngaha mu Burundi ziruzuye vraiment nuko benshi mwebwe mutazirondera kuko je nibuka kera benshi abajournaliste baragenda mu mastudio bakabaza abartiste bashasha ibintu nk'ibyo nta peut-être ko muvuye ko atamwanya muwe mugabo jewe twabure festival de l'indépendance ikorekana setu amatala mashasha ego n'abajya bakuru n'ukuntu ni juste accompagnement mugabo intumbero yacu mu kwerekana bajya abantu badahabwa iyo chance yo kuvuzwa cyane badahabwa iyo chance yuko babasapotinga yego Ibindi hari ibindi bibazo cyane niye profil tugiye kubona ya Big Fizzo après Festival de l'Indépendance cyane kuri Portugal. Merci. Bishasha muri festival cyane après si please papa none nuda kubwira haruzo bashaka meditete oya niko ndabwira none haje kurakora imigambi yawe niko ibintu
ntukabwire umuntu imigambi yawe kuko hariho deja n'abandi twatangiye igikorwa cya festival de l'independance hariho n'abandi bariko baracigana sinzi ko nuko mutabivuga kenshi ese dommage hariho benshi upanga nizeye projezi wawe uvuga projezi wawe abandi bakaca babikorera so mu gihe cyose uri kuragira ufise projet yiwawe ikore mu kinyegero ubonye yuko hageze kubita surprise kandi ndazi yuko nta muntu n'umwe yana surprise urumva amaprojet ni menshi cyane harashobora kuza album yo wanje harashobora kuza EP wanje harashobora kuza ni benshi hariho bamusamaria hariho basherine ngaha urumva ni benshi hari ibintu byinshi mugabo ntitwobikubwira ngaha kuko muri industry hari ibintu cyuka kibi cinjiyemo niba mu mutabibona turabibona urumva so amaprojet ni menshi surprise ni menshi cyane kandi je ndazi yuko jewe hageze harageze je sinikuze ariko ndabisa gatemanye nzobahira nta kibazo ego umwana wanjye abantu baca bibesha mu mutwe ugasanga aririmbye indirimbo umwe munsi yabaye hit muri quartier cyangwa ku radio imwe cyangwa zibiri akibagira yuko hari ayandi makartier kuba hit gufata quartier yiwe ugafata quartier yindi ugafata Bujumbura ugafata Burundi bwose aho umuziki wawe ukambuka depoye imitrofe aho urashobora kuduza gatoyi umuzeye urumva abantu benshi bibeshera niba wakoze hit n'umunsi kora izindi hit nka zitanu je muri ibyo kugira ngo kalifi ndakurongera mu myaka 5-10 umaze iyo myaka 10 turakora amahit ufise n'indi gushika nka 20 ziri hit aho cyana angiro kimwe nuko benshi bipapura mu mutwe bashobora kuko bashoboye eputa igigira charite c'est pas parce que nous sommes posés hit ngo umustar waka jenda kurinda ndindi mu ya 10 nawe tuzakora hit 10 zikurikirana imisi yose suku muziki gusa imisi yose ifo kwicisha bugufi kuko n'Imana iratubwira kwicisha bugufi kuko Imana ikunda umuntu yicisha bugufi so wicishije bugufi mu murimo w'iwawe Imana iraguteza imbere reka abantu baguteza imbere reka abantu bagushigikire apana bo kuvuga ati je ndi numero 1 je sinshaka kuba numero 1 generally sinshaka kuba numero 1 ubwo ushaka kuguma kuri list kuri bajya this season ngo nicyo murango wanira imisi yose shake ngo wa kabiri shake ngo wa 10 ariko sindengane ngo wa 10 kumenya benshi bakora umuziki kandi murandayo bakora umuziki baronke udutemo dutaga arengane mu quartier kadada gabatiyo warinje neza wacha ko yakish so ko yahejeje epota washapise ibintu biri imbere byinshi washapise muze utegerezwa kwemeza abantu kugira abantu ubinjire mu mitima uzora b'abartiste b'ibanga bakora ama concert apa ngaha nyene usanga kora concert ya one man show Mulangai banza wipime nawe kora amahit kuko muzoja gukora kuzere uri wenyine ugafisa amahit ntaco ntibishoboka hamuka twibabura umutungo gushaka no discipline misozi mwandati ngubona mu buzima bwose no ku muziki udafise discipline kuri kw'Imana nta muzoshoka kuko ufise discipline uriyubaha ukamenya icyo ushaka gukora uti ahantu ni n'abandi abari discipline ni ntakora uku discipline kwicisha bugufi hama no gukora Jesi muranyigeranya n'umuntu muranyigeranya na jewe nyene ndagenda muri mirwari nkira bati mbe uwo batakanye uwo batakukiwa jengi ya competition jewe nyene nta muntu n'umwe tugira competition
kandi rero ushaka kugira competition n'abantu benshi cyangwa usanga benshi baguye aho kujya muntu aguhe ishavu aguhe kurakara aguhe kugira ishyari ryo kuvuga ati papa moi kugira ko arabikora kubera ko nanjye ntabikora nkagera aho undi muntu ageze ariko benshi babishyiramo inzigo w'umuvuduko w'itoro risima sije nacyo umugani kandi sinzi ko Imana ishobora gukorana n'abantu bafite inzigo no ibikorwa discipline kwicisha bugufi discipline ko kubaha hama n'ibikorwa hama no gusenga nze murashira Imana imbere kuko na satani benshi baje mu bya satani bari bagera ariko Imana yaremye satani none nimba se ko urushinga Imana bakibagera ko Imana ariyo yaremye satani ko tuja kwa satani na shetani ni yayo ni nuko iby'Imana bizabuho ari bo biryoshe bijyanye n'usanga ukora umuziki wawe ugasanga umuziki wa demi muri bene bakiruka uririmba abantu b'Imana anakaraka ina baraka nikunda polepole nakindi muzo gire competition wewe nyine jesha kugiraya jesha gushika jesha kubika kuko ushaka kubona ushaka kuba nk'ujya ubishizemo inzigo ngo undi ragunya akoze cyane nibaza yuko sinibaza ko ibibazo byose mwagiye kubibaza cyangwa twaba nizera ko twashimishije mu mpande zose twabahaye byaheza mutashimye umugabo hazoba ibindi biganiro mu minsi y'imbere muza murabaza discipline kamwe Kusha kubashimira mwese mwashoboye gushika ngaho no munsi mukuri mwaduteye iteka ubu aho dukorera ni ngaha hanyuma hari ibintu mushasha ya Basketball umva ntimuzobitinye kuza kutugendera kusha dushimira cyane n'abartiste bashoboye gushika ngaha abafana cyane badukurikiye kuva kuri aeroport gushika ngaha yavuze mwarusha twadushimira cyane n'amasponsor yacu ariko aradushikira cyane rwose amasponsor y'amaradiyo cyane bariko baratanga amapublicité amaimprimerie ahari bariko baradusohorera amabashe amafishe ibintu byinshi amaassurance yose urumva uyu mwaka vraiment baratwitayeho rwose nashatse kubashimira amasponsor yose muzoyabona ku munsi nyawo n'abartiste bose muzoyabona kandi mbona nibaza yuko inca amafishe vraiment kutubahiriza ko ndabona yuko ari ikibazo abantu bose bazogira performance kuri stage afishe yawo muzoyibona uwo mutazabona afishe mukabona duhuze turabona gushaka kumumana kuri stage umva turashimiye mwakoze gushika ngaha kugira ngo ego mwakoze cyane amaje harakantu ashaka kuvuga katoyibuza muri mu mbabarire n'umugire ikibazo barabaha ifani nimwe nta cyane zibicanye zinamye no kuvuga no kuvuga ati hariya ira nashaka kuvuga ikintu kimwe nibagibo nyuma baje ibibazo ngo je nashaka stress turabarundi ngasibyo mwebwe muri ngaho murafise uruhara runini cyane runini cyane uruhara runini rutuma uwo muziki wacu utera imbere kurusha n'ukuri murabivuga iminsi yose umuntu wese arafise droit yo gukunda umuririmbyi ashaka arafise droit yo gukunda umuririmbyi ashaka mugabo ubundi umuririmbyi yasohoye ikintu cyiza bishigikire kuko bwishigikiye ubushigikiye mwene wanjye kuko yuko ujya ari ubu no urumva nimugishigikire umuntu wese arafise
arafite uburenganzira bwo gukunda umuririmbyi wese mugabo uwundi ntabe fizo genda basaba n'abafana banje barandabibabwira ati umuziki mwiza muzoshigikire gusa fizo nimugende mu komande kuri irya ndirimbo nimba ari nziza nimuyikomande kuko nabarya anye ubene wacu kuko barya ari bakoze byiza byitwa yuko ari igihugu cyakoze byiza byitwa yuko turi abarundi nicyo kintu njyewe nshatse kubasaba gusa mwebwe murabifitemo uruhara runini kuvuga ngo kuba ari muri Bad Boy oya cyangwa kuba ari muri Master Music oya ari umuziki mwiza mushire komante ari muri nawe numutukare mugabo muhanure so murabifitemo uruhara murakoze hama bamere amazi yafana murakoze cyane mwakoze